بنێرن تەماشەوانên هێژە نێزیکی 500 خوێندەکارên کورد کە چوخۆرتên me ku li zanîngeha Laziqiyê dixwînin hûn dizanin wê derê şer heye asê mane biriya Rûdawê bang dikin ku wan ji şer rizgar bikin û vegerînin roj avayê Kurdistanê xwendekareke ji ku li Laziqiyê ye xelka me ya Rojavayê Kurdistanê ye berî werim stûdyo bi me re axifî got ji tirsa ku av hatibe jarîkirin ew newêrin avê jî vexwin nikarin ji mal derkevin ditirsin fîşekek li wan keve yan werin girtin yan hinek wan birevînin ew dixwazin vegerine roj avayê Kurdistanê bang li rêveberiya xweser dikim û aliyên pêwendîdar ku wan xwendekarên me yên Kurd ku li Laziqiyê ji ber şer asê mane alîkar bin wan biriyekê ji riyan vegerînin roj avayê Kurdistanê. Girêdayî mijarê xwendekara Kurd Şînda Adil ku li Laziqiyê Fakûlteya Pizîşkiyê Tib dixwend sala yekê bû roja înê di encama şer da hatibû kuştin dermê wê gihîşte bajarê Qamişlo ji aliyê hejmareke mezin ji xelkê ve hate pêşwazîkirin li Qamişlo hate veşartin ev jî dîmenin Şînda keça Kurd roja îna derbas bûyî dema ku li odeya xwe razayî bû gulleyek lê ketibû û canê xwe ji dest dabû. Şînda li gel xwîşka xwe ya ku ew jî xwendekara dermansaziyê bû bi du hevalên xwe re li Laziqiyê li nava şiqeyekê dijiya. îro em ê giringî bidin ev şerê ku li Sahel û li Laziqiyê û li derên din Tartus û Ceble û yani berava Sûriyê çê dibe piraniya cihê ku şer lê heye xelkê Elewî li wê derê dimînin fermandarê giştiyê hêzên Sûriya Demokratîk Mezlûm Ebdî bang li serokê Sûriyê Ehmed Şerع kir ku sûcdarên tundrewiya li herêmên berava Sûriyê bêne girtin bêne cezakirin fermandarê giştiyê Hesedê Mezlûm Ebdî got kesên bi sûcê kuştinê rabûne çekdarên ser bi Tirkiye ve nedibêje. Mezlûm Ebdî ji ajansa Reuters ra axifî got ku wî ji Ehmed Şerع xwestiye komkujiyan rawestîne û grûpên çekdar berpirsên serekeyên wan komkujiyanin. Selam parêzereke ji banyas sahila Sûriyê li gel min e selam bixêr hatî bi telefonê li gel min e paşnavê xwe nexwest diyar bike ji ber meseleyên emnî kak selam bixêr hatî min hez kir bizanibim rewşa niha ya banyas çi ye? أهلا بك. سلاف بوه في بانياس الآن حرق لبانياس گوند تینا شوطاندن کو اف گروپین چکدار ين كو لدرفي كنترولا او لهي قشتينا ين كو براني اوانجي ايغور و تشان و هن مصري ليبي دنافوان هنا افغاني دنافوان هنا او جروبين درنداننا هوفانا ريج دكن خلكين باوايكي هرمكي بيسرو بردكوشن و گندان شوطینن و دکوین گندان و تالانه دکن و رگز پرستی دکن لبانیاس و لپاراوا سوریه بگشتی ایریشی مالان دکن یعنی لدجی دچن ناوا مالان دا خلکه دگرن دروینن یان تنه الکولانان شر درد که خلکه دکوشن؟ بله 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 لا هم يدخلون او درباس دبن بزوري درباسي مالان دبن وخلكي يان سرجي دكن يان قل باران دكن زاروكان بيرو قالو جنو بيد تدلوفاني
بكل روشاوان تماشا بكن ببهانه کو او پاشماین رژیما برنا کا چگونه هیوان زاروکن بچوکا کو وان دکوجن پشتی کو وان دکوجن ایجان درن مالان تالان دکن و مالان پشتی ویجی دشوطینن کا پاشماین رژیما بره او دبیجن تفگرن اسلامین کانی اسلام جوان تاوان کتین کرن و اف کریارین کتین کرن جروب دنيا چکدار هنا يعني كو شروان او كسين كنت بيجن ام هيزن سر بحكومه سوريا وبكن يعني شرد نابرا وان جروبين كنت بحث دكي وخلكي دا درد كبا يعني شرد نابرا وان وهيزن دنيا چکدار دا درد كبا لا يوجد حرب بين شر وبفچون دنابرا وان خلكين دستفالا دا تننا وكسن دن لتنج بركو او جطايفيا علوينة تينا كشتن جبركو او ذكرشي وكيندارية لبرامبر فان كسان دكن او جروبين چکدار وان خلکان دکوجن او اف جروبين چکدار او بخوجي لويك مكرتين او بخوا مكرتين او اف او دبيجين كو اف جروب لدرفي كنترولا باش تاني البانياس شر هيا يعني الجهن دنيا ساحل باجار دنيا ساحل جي شر حتى ايرو هيا لا بكل الساحل لهمو برافا سوريا بتايبتي لبانياس وجروبين كو وكو تبيجيج بانياس جناف باشار بانياس دركتن بري خوددنا گندان لگندان بآوايكي هرمكي بسروبر مال شوطاندن بتوباران كرنا ويانجي بهليكوبتران بومب بسروانده وبرميلين تقينار بسروانده آبتن يانجي بتوبافيجان وبهاونان بقلك توبان بفان همو چكان توباران و بمباران دکن با آوایی که هرمکی بدرجیا ری و توباران و گل باران دکن و مالان و همویان او کسین کتینا کشتن یانجی بریندار کرن تنه علوینه فينا نقول 95% نوتو بنج صدي جوان كسان علوينا و اري نوتو بنج صدي جوان علوينا دما درباسي بانياس بون او نزانن كيجان مالين علويانن ادي كريستيان جي كشتن باش گلکی سپاس پاريزرا جبانياس سلام بريا تلفوني القلب دوان روجين داويدا د شر براوي دا هجمارة كسيفيلين علوي لنافا كولانان هاتنا قلباران كرن هاتنا كشتن چکدارن کو وان دکوجن فيديوين وان دگرن وان فيديوين لسر سوشيال ميديا بلاف دكن بلاشين وان دليزن سازين مافين مروفان او بن بيكرن بتندي رخنا كرن كو حكومة سوريا جي خواستن كو ري ندن چکداران سيفيلان بكوجن بردف که وزارت برگریه سوریه حسن عبدالغنی راگهاند کو کشتنا خلکه دمالان ده هاتیه قدخه کرن جغینی وان کسین کو بر پرسین وزارت برگریه ناوین وان دست نشان کرنه نابج غینی وان کسین سویل بین کشتن دبیشه اف دیمنن شوا شمیه لسر یک شمه لناو باجاروک قرداحانا اف جي دیمنن هزن وزارت براوانیه یا حکومت سوریه نا کو خوشبو اپراسیونه که آمادت کن حققت قوات وزارة هزین وزارت براوانی پیشکتنه که میدانیا بلست کرنو جنو و کنترول آخوا به سروان نافچهانده سپاندن کل وانی ریشین خدار لدیجی هزین اولهی آگشتی هاتبون کرن ریل بر افسر و پاشماین رژیما کتی تانک کر وفلول النظام البائد بردفکه وزارت برگریه دبیجا که هر کسی چکه دست خود بهلا ده روبروه پرسوکت تند ببا نحذر مجددا امجاره کدن هشداری لهمبر بردوامی کارین غدار دادن و پشت راست دیکن کو هر کسی رد بکه چکا خواه را دستی دولتی بکه ده روبروی برسوکت تند ببا کسی گریوی لسر کاوسی بکه هین تینه گهشتیه کو سردما زوردستی بداوی هاتیه و
بعض بناخ بویه و وناگره و زورداریا به ویانا گل سوری روخیایه. دەربارەی شەڕێ هەرێما بەردەریایە سپی سیاسەتمەدار و پسپۆرێ پەیوەندیە ناودەوڵەتی دکتۆر محەممەد شاکر ji ڕووداوێرە گوت divê me tirsiyên ku rûbirûyê Sûriyê dibin erkê desthilatان و destnîşan bikin. لنعترف بأن سوريا الآن موضوعة أمام خياري الفوضى التي هي ملعب إيران والتقسيم الذي تعمل عليه إسرائيل. لذلك اليوم الحكومة السورية بحاجة إلى آليات كثيرة مهمة جدا، يعني منها وهي وألخصه أنا بالموقف الأمريكي هنا، منها أن تتصرف الحكومة الجديدة كسلطة وليست كتنظيم أو مجموعات. هذه مهمة جدا. لەگۆڕ ڕەوانگەها سووری یا مافێن مرۆڤ حتا ڕۆژە شەمیێ دشەردا 1018 کەس هاتنە کوشتن، جوان 745 کەس سڤیلن، 125 کەس ji hêzên ewlehiyê û 148 çekdarên serberejîma berê ve jî hatine kuştin. Hüseyin Umar, Rûdaw.